Nana omunde Anita. Ndesi kana wakwata embarrassment yathayo. Muno ki utukumi ki utomi wa ilobia. Ukaendi jube bi. Wase kila kindu generally muno tweke ba ko mandi na maisha ala twikala. Ukawe mwana yo ningweli se jamaa mbe haya na mbe haya ndondwa na mutedia uga abakwati yawe open up hii maisha huwezi jua uga yu maisha ni hai no bika abantu kethia uyona mundu ta rafiki wako omanyanya uo cousin mundu mote uko aendene sakwiwe yes aendene sakiata maisha lo kwikala palo kwikala mbe wala ukala mapamata ukwati kana tibo of course ndiye kala runda ndabikila maisha marunda dressing wende ena klasi tikila klasi no kubendo ngali kiolo essence ngali essence kana ndio ulika matatu na kala unakule yende bona nona kitu kuma ni wa ombea wa ni chao no kuongela tomautio nitona kuikata kamikianganya ukekala take ndio ndo ndahaisilia kuipo saloni kuko watu mikobo kutu mitandao ni kana wekaleta tarafiki wako atwa sio mundu wa close to me you there ningo kala ndi compare maisha make maisha mako yaani kama ndo there you kidogeke lika kwa chumo kiyume ningo bie kuko kwa wa na nuoiba ninyo ngoiba ni kana wekale maisha maisha mangania muya nane ndo kuma acha lebe possibility ya kweli ya uiba wakabalanga mbewa wake lakini wewe yani ngo wale moto ende ko wika hata ende kwani ende lakini wewe ni frustrated at the end of the day wewe yama kwani sino nyenga iba atia tena sio mobikia haimela chaima gobi yokugo ndethe no mana cha ndo wake lukita wekata kwekala maisha wende sie mamundu ngi isu ni embarrassment ni embarrassed no ikwata ando ila wona wenda nese be maundu amwe twaile bathana namo ndino wa maisha ama umanthi na utumi wa ilobia kwekala maisha ala utona ku afford number 1 ikala kuyanana na ukwati wako nono mundio Anita nyenaku no that ba wo munde undumwe lakini mabata maku na makwa ni tofauti kibaloka no that ni bawa musala wiulu mbewa wako kana that we bawa musala wiulu mbewa wako lakini uyithi ya mabata maku we wako wiulu ni maingi muno mbewa ama kindu wa musembi uwebetwe no that we bilo kila mundu ngiliana it's a good amount lakini yithi ya mabatala maku mamwe ni maslingi limiongo kenda na nyanya kwa safe ngilile na kindu wa musembi wangilisi yake yana mabata make mamwe ni ngilimiongo thandatu safe ngili 40 na kundi mane bikange ya mundu ati ikala kuyanana na ukwati wako kuyanana na klasi kila chako yuko ni joki kingi chana ngando yuwe ni wisi tudukuma kampuni mwinanganya na wewe kala nyumba ya bedroom 5 chine ukawende na yoka nangali actually kwa wewe osa ete ndukameta wajeta wa taxi ndo kwa meta kwa hiyo mtume oka na taxi actually ya wiyo nyendithiete la matatu weni wosa yake wenuka neka low life issue let me tell you mabata maku na make ni tofauti ona no other way vitu mingi na niwe se aingine makola sia tunanganywa na musala kwani maisha azui kala ona ndavindu watu kula niki mundu akwidi awata make na mako ni tofauti kundu chake kala maisha mako endesia ndo avoid kweka kana kwekala maisha mamwe endesia kwendesia ndo kukopia ndo tondu watati yokopia Anita na baemela kwasi ando makambo sata mutanga uselebu ona gwe no gwo nina huya tebwa mwezi stress
sele gu stress muno yandika ne mama na lisile matatu vakencom actually ambassador lokite uyani na yu nalika nekalaba kwa conductor basi isi akibis kana isi oisu insinda sana nekalaba ambe kwa conductor akubia momoni so kuikala itina wakwa ndiva negwa jamaa mbita andi na bakituo na binduka osuno na yukendo amusembe seriously mwana osindia mwese kumbe ni shabiki angulie wende tewiyani ya wiyo nukitikitindo na muyai ambe kwani kwa ulika matatu ndiamukenga mundu ndimwe mundi ndikukanga nandelo na muyai ini likama ngeti sito matatu iti sito omundi ndiokana matatu Nisi twege kala maisha na mashabiki ne nimwe ka yutroso mwa kama tatu muno ambede ande yaba ivandani ka mutongo ikai ko isaki bandane kwani le uzuwi wao amen no kugela ngwasiani ati ikala life ute ukopi mundu kana ndo alangi ikala kuyana na standard yaku adana ndo kwa twice stress na sio mundi utina nenda ikala nyumba ya ngili miongwele seriously na ngwana ngili miongwele tatu nene ngete stress pio yes ndengala maisha azuno kana ndendese mundu eka ingekele kasomba ka ngili 5 neba endena chao ndena stress nondo aingi maitu ikala maisha madhina nondo wa kwikala utuyenda endesiana no watanichukuliaje sasa wakiona mimi natokupelezea kwa kanyumba ka 1 bedroom maka 5 watanichukuliaje you know na yumoka kwa moka kwa kumogeka ilo biyano kwa maenda akwe makonyeje chao kwikara tulikoma newe ya na kuumita by the way I'm not being mean lakini ni babula ni babula ene babula la meoka kwa nao tuko mani wakumetao tigo nondo bai bata umundi onda anita ndani mundu oke kwaku na oka yetiwa ango kwenda kawe na TV kanibe tona kutanga sio suonde sasa hiyo embarrassment yuzu ka TV ka tina netula onanike bende onanila sina mwongo na mwana na makalio azu ona yake T flat you know na ndebia na wifi nyumba yene bila siage ni langu siatene na ni mbunyuku ona yake ni lawa baloko oligawa kisiko cha baloko kilikachoni wa muka ukadhelesilia uyo ikoni we sitting uyo choni ko ni chonga siya mudani wa mundi avoid kwekala maisha mamweyendesi avoid kwekala maisha expensive nondo we umea we weka wenda endesi ainge ne mo salon ni kana we anesi no sela watu salon mana lonyo no amyosa pemeto hapa umuntu obe mundu service ya loan itamo teke yakwa izutesi yakwa wa mimi ba ndoga bibinde niyo bibindia mundu service ya loan itamo teke na yena ngina interest interest usiao ile commission ile interest iyo kinichambe moyo loan yesu o service ya eweka amyosie atumia nai waiwa wangwa no sawa hamna ubaya kudhawangwa lakini nenda wendo dhawakinu wambia ase hata ketha ndadhoa with your neck na mami gaba nungasi ati saa 6 muonza ya Isaiah lunch na uyuma no thiuka yo hotelini tio thuku by the way hayo thuku ibo anita umundi uyukila uthiuka kale hotelini wetie uye lakini nenda wenda wikala hotelini uye na uma no yasia weta toothpick mitengeti ambeza isinaye tekabaketa katsama kandi kuwa nomba tekajana siyana endani wese ukila na melilo kaneti ne yawiyo wesasia na maana hata ne kali hotelini naya kaboka uwa nyumba ukakuale uya kitu motileka yendo tileka na ona sisia ndatambiyo bekesa makai ama ito meba mebuka no meda ama kuete meda ama pakiwe le ni amka itiwo ndise kana ngome na mapambio topakia ngoni tikakua Mozambi Mozambi
Ijua mailo paki makatopaki ondo tumapakia na point ya kwa yiba pando ba wiso kwa to stress yae elangili ne kalilende naja halama na ile ne kalilende naja tekabake dha ndio wa mutu ni 99 trust no yana na ndo igowe by the way na witewo wadano ndo gethi andukani wewe witewo mwe supermarket nengangele nyijo na tingawe ni kana nije na thiko wa nethia witewa umwe kone na wo mundu akengwendesie na umala ni nosa siana sifo na mwitu wakeana ako wakeana tandatu msembi wakeana mwanza mali la metu mwanza ande kwenda utumia yes kila mundu jana tumaila ine tumale yende mwibu muyese ne ana ndo divu atujani kila kana keki tukakuitwa mtu nimetona point langu eta neno yati mana ile mena mutu na mena sukuma na ndo tumeita twa ngolo yetu aikio tulojuka tila wakambo kala kanini kataza ngolo yuke tula kamba ndende sensitive ndo maitho ukite lakini wenga ino museo ko mbesa isu ugwesa inenga stress wisu wani ataketha ndinaya na ile tha ni uwie ngengeka yeda yose ukauhalo nyombo kekata ukabuka na bakwa siana kusomithia muno alame mataonini ukaiba itoka ukaiba alate mataonini yeye mwana kwenda somea skulu eno yangatea klasi cha kwa yanga wetwa mwana skulu expensive for when we see ukaiba fees ukakaya yuda yusi ana zukete mid next week yidala golio yue cho golili kanya musiba mwana kwa edukesie kana siana zukete mid ndende wiki osutathi ninge yangu tuko nakura na siana sioka oyoka midio tuyoko kono ingo iko na akura na of course kura iko no siana si skulu ndo tukone ya skulu ne ta kona kura siana si isiokete na isioka na fees balance you na maybe ngamwe wake ndao yambia na maybe ngogo meta na kuwa twaye kana skulu we bangi 30 kwa tam na wikatwa ye kana siokie mwe wa thando tuidela unaivyengi 5 kesho kangili 25 ndwena sio wamiene nga stress yue skulu no yanga speech yo yanga na kwa na sisi monyanya wasome these kuna sio we na kwa kando aikwi class kilangale chobuku by the way say omuntu onenga mwana waku kila utakwata nyetina nena ndiye skulu koko thei kizika na wewe ndi kuelesia story ya undu taenda skulu na mama thina beo kana kamu class kitu koka ika abime keki ya kia tucha lava na kabi koka yake atuchuba amomoni kaka umya yes yani she was so good kayabu momoni watu mala wendete chooni ukeki yokai na sasa ya break niwe kana ukeki yake ato kaka umala kana toka umala madikyo lakini kameki ashwani ka umala chono kana alangete ira waka mundu la kwendo ichoni akoka kaboya netina kiatu ni tichoni na mostly wenda ugedia sa nundu sasa ya break sio sia peke muno nie kiithio kabandu cha mabati mathei mamboku mena nganga na nengi no sawa tuona atongo iwe sio sia maskulu maingi with ya chono ki na wadika ama umo mapitilo ba wibitilo kinangita maka sawa ona hata kituo cha nguku cha mbui na cha ngombe makinangito kondo ukana ukaenda ikala obunza wote wacho twithokia uba kubia choni ninga no kondo ndedie wanyona kiato ningikechoni akayonenga yes akaikasiwana jone yangu asiati maisha expensive and then wekalile maisha su mathina ndina asiosomete mwana waku na thina ndiba nutino na asiwe na Anita lakini kila kwa asi Anita nikiati twa mwana waku school wese no ku afford no ibeja fees utena stress na utekwe ile mama ndo alangi nono mwana ono kunidi kuya mwana ono kunidi kwikia mwana ono kunidi kwibweka no kunidi mabuku ineziwa mako muno malina nomba haki ya chakula haki ya mavazi haki ya na mena haki it is their right nono mabundi to school na newo it is their right ko twa mwana school lot wana ku afford na lazima mu try private lazima mu try private school si akanzo siko si serikali siko zio soma waika yes na ikabeta takulata wasomea wa primary Mwangeni primary nyina somea mtu ambo primary na secondary wasomea
Kikumeni secondary ninasomea Cascade Boys. Yana kwa sisi tu ya tuikie boys. Bila hiyo I mixed. Yes, nasomea Cascade Boys. Na kingi nasomea boys. Cascade Boys. Ningo kwa maana Cascade Boys secondary kwa jibu. Cascade Boys na utabije mwana wangu wapi mutanga tsibundi no mukeje no. So mess school era kitito nenda ndeiko ni athelile. Yakiwa bingwa. Ya bingwe. Basioka anga. Ikina yani kibito. Yata wageto. Kithito ni. Tike thito. No sawa sipene tutasio bandu. Ngethionga manandu ya sionga mabo. Songera be Anita be anobate siku invests. Tomundi utina na ka unyungia miaka yakwa ningwa nangile retire. Ni tebe katela na retire. Netele si retire ni bwo ni nukenga thine. No invest yete mu education. Ila wano kaba ya musi wa retire. Ni wa invest ye. Aingi twisi utumia mbesa tute ku save. So kila kiboni yati save more, spend less. Invest nino a project ikautedia. Nona bana mete siamba matunda ukaedia wija wa indo ukabando mboka lakini ukakwata long term investment niyo sio mikune yani nisi mbesa komenti lakini nono batonga mbesa nzio malunga tumeta mama malondu manyamwasi masiana wese londu isi akele kwa mwaka kele kwa mwaka ida na malunga 10 masi akele kwa mwaka mbao 30 hai 10 nange no itwaso na mesoko by the way na kusikwendi kusoko ya indo kwa no pikabu tudio manda vesa na kila kingi ndukeke undunoka na utanithie mundu na indi kwa kaive muno ala tutathukuma akakotuipa wa ai tuzipa wa idi twikako kwa appreciate wa motivational media kaive tisheni titeyeba nenda na ka onena no thukuma ibundisie kuyaniwa nikila winacho kana kila mutume wako uoneka nono wenda ukethia mundu muko takwanye tina ndewe yani ni nyumba na mutume wako ayumala anenga silingi mana ata ndiko kile nimukulie imana ata anonengete kwa yi mutu bankima uta bayike na appreciate kiu yuma nondo maintain na witume ambesa inesa wike masabu wanga boss ko wika masabu wike masabu ne sawa manyai nitumia maanana na yana limundia na tukito kwa malolondo tujina wize yako mundi withi atu ya malolondo ni lakini imbesa titatisa akwa wapo by the way niwo nisika naona kesi ya mudembos mwanga ni wadhala aume na tuikwa ndaitu mbesa situ mwako ni situ matuko 12 ma December woto wana na mukaunda kwenda ndakuyaye ni tuani mbesa hizo na niwe unenga naye kila weekend unenga naye mana mena ele melolondo maana ele Anita kwa mithena kwa mawiki 5 na ele isu ni mbesa nzio nduko gethio uyuka umala aya muthiani ngili 10 ngili 10 na maana najua ngili 10 na maana for 52 weeks ngili 10 na maana ana bado sio no sio nono nikoba wa you know nikombo wa kondo wisenga ende kwani muka uno kwate yuke kundine kotena kwata kendo yani wa uno kila makwati ngoja kundi wakobie wana yogela mango madei wana ni waka na ni wagiana wakobie na wakoba watoyiba mundibe mundu mugote sisa ni wawata isilianye wawata siana de sisi giangwa kumaba umuseno kungamia lakini mbesa isi yake muno isi elolondo ndu isawe tai ni wakwati leo sawa mutumia akunde usienda lakini wabieba mwaka nongi Nita Anita kendo wa musembi tuivi kama ndani wa mundi kwesela nzevene ya Athiani FM the official original Kamba radio station na Anita na kuyanguma si chao si stress muno wanga mundui ututia chuma sile buyo stress na ndege wiza haithi wana ndwe bida kundu ndwe bida